Na rũthiomi rwa Gĩswahili tugagwa hayawi hayawi huwa na ntuko nande ethirwa egukinya ntuko ira ethiritwe yeteri bonene rugendo rukiambirwa ni MCAs kuma mwakene jwa 2022 mieri mikai nyuma ya gavana ura nande umarukitwe niwe Kawira Mwangaza rugendo rwethiritwe rukiujura manto ja maingi maitia na menama na nyabange bethro bagikurukira ururu bonene kiri uriti bubo wao bwanguge MCAs baba ingi kinya batethro bagikenera bokwethro bakenywa muma kana kinya komba gutungatira akari baria bethro bakibathura nayo ntuku ya narwa gwa karata kamero ya chiarwa ria jairi mero yethro ekiuma ukombone mero ya umamwitone na kinya mero yethro ekiuma rokwa ndwene mutumantu ethinkia akinywa mumajo tungata na kujukia muthigo jwa utongereria bwa ungavana bwa county ya Meru ethwa akiariria mantu ja maingi agikenerwa bonene ni akari ba Meru bamwe baumete kumantere cha igembe gisigo gya tigania kya imenti bothora na mwendanto nikenda kwithwa bagikujira ontu bubu na kinya MCAs boneka bagituria maru na kuimba na kuina haija wa raisi ni kuonania ni bethiritwe bagikurukira rugendo ruraja ntukweje yonthe no tukwenda kwithwa tugitegera na MC wa Korotwa niwe mwenda Kirinya nikenda ethwa agitonya rugendo rwao rwethiritwe rugikarata mwanka au tukinyirite ni werigiro buri kubube ta MCs bethiritwe bari na rukiri gavana Muthure niwe mutuma ntwithinkia araniria na botwe gukurukira mutandao wetu wa Facebook na nyuma kagita gati kuraja nkethirwa angikuririkania namba yetu ya SMS indi kiuria kana ro turi kuria ne mbio yongo wethwa ugwe ugitara di mutumantu ithinkia gavana wetu wa county ji ya Meru Beta Maureen Kinya. Uko salama mwenda Kirinya MCAs mheshimiwa mpigania uhuru osiathi wa Kenya wa Meru. Well, kambuge from the onset Maureen mbuge ibwaga sana no mtubwa nafasi ya ibombete umpa ya Weru TV ningekenda tumba gutega ntuko bora ithiritwe ekari kinya gutega safari era tumbete kwithira twinio kumarera twapishiro na toya uongozi bo Meru twi ya MCAs na rutererwa executive na mbuge iboya sana is my first time kwithira ndina weki show yai so nashukuru sana pia kero aria rwa kuthuja ma ja siasa na ende wathuya rindi na spirit nje yaya ne ntuko yo juri gekeno kiu kango chokie ntuko ya Ijumaa ntuko ya Friday aria mugambithania Bahati Mwamuye agwetire na ndi gavana wa county ya Meru ti Faith Kawira Mwangaza wethro ukithiuruka na ngari wekira maguta full tank chu wathiuruka county yonte ukinaga ndwimbo na to make the matters good ntuga was obo kinya kire gate ya obisi nene cha county bwa campo au bwariria una boina. What was that feeling? Well, of course ira yari wendo bonene sana na weru bonene sana nontu Maureen na muthikiria wa Weru TV na ura wende atunete Weru TV na radio ni ati batu tutuire tui proponent itutuire tui advocates itutuire tui barabeta wa ambassadors ba kintu kiwitwa good governance Meru County na bibio totetaira nontu uongozi bubu ithirite buri wa Kawira ibudhirite buri uongozi buinyeletie aritingo ba county Meru buinyeletie atongeria ba Meru buinyeletie kinya Meru as a community tukaga kinya hathi yetu na image yetu na rao mena mbiche Meru bura tutoire tukari kwa twika tuti kwa weshima. So some of us ibyo twaru yaira Maureen nontu tutenda we mwana Meru kutwika utita county ngi wa weshima kutwika utita county ngi utiritwa
na respect ira Meru batwire batiritetwo nio mberene Meru eta tuwekethire ibarabara ngui Mombasa amlake kinya kwithanira na ndathomaira Kakamega weta inya Kitale Eldoret Nakuru na Mbi Ameru ibakiri sana Ameru ibeheshima sana utiyo ira ya kwa Maureen weta inyewe pakagwa kama huyo ni Mmeru up to including inya president wonde to Kenya ira are deputy president I remember kuiroba are Kinoruve na the fourth president Uhuru Kenyatta ariria ure Ameru ni antu ba maana sana na Mumeru imuntu loyo Mumeru ake ya kwa mwani hivi kugeto ngurigana tumere nya example antu bamuitabura neo kwenda kuona ni how loyo Ameru bari au Mumeru imuntu umbekia no ntu loyo tewe wa mwira enda nikatie yule eta mutema ruga ya kuria by the way itumi ngutema mtu nimbi so that's how loyal and respected our community has been so kwaga kinya ni una ko twika kinya Maureen county tu ikwaga direction county tu ikios na disorder so iturenda no tuthira twina orderliness ko twika county tu at the national level tutemea ukaranthia atongeria tuita twarie mugambo yo mutuga atiri katwitie kinana kuma ke national government kiyena tona yabura muthomi njoke oya nakia members of parliament Tharaka Nithi akoya senator Tharaka Nithi akoya women representative Tharaka Nithi akoya kinya county assembly Tharaka Nithi amikia ke president bakaranthi bakera na turenda barabara na thigo turenda murandi munayo thigo turenda utoyera na bana ke thirikari ena iguru so ibyo turagite so kinya tu tonya nako twikaringe pia kwina kwagira nthoni utongeria bo Meru na tongeria bangi kwa twika mtu muno arona wa no muhimu zaidi warikana nya tu wiki impeachment ile ke senate ku senate omweta wa Kajwang aure Meru igarantu ba Meru bonde akabe nando muntura ke ai na moto yo isasawa igavano arare o Meru na mukuru we it can't be tutemea kwithira tukinyete level that monka everybody aithwania monka nya senator all senator I think no Homa Bay aithwania Kenya mzima I mean Meru mzima antu barabe na mutomo ya ibaile yake which is the former governor na mweneo so Maureen I can tell you Meru turare antwai so we've walked a journey so ntukwira inyo ukiona kirinya wire tura is because birantuire kuruira finally bokarika na bokarika ina better way to tenya Easter Easter holidays atu tirite au mantone Easter na nini so bahati mwamuya aiko rekia kwaya na judgment au ke the 7 count au chionde itotikite boya nonto kawira na impeachero burako batire na county assembly Meru au akutare na indi kintu kiwitwa court order to ignore nonto itwathikire court order yayo ya motion yo tariki 15 July so motion yo yongiyo 31st of July itofauti na yurayo yake record court order na manto public participation nyayo na ure ya itwa etere boya so itwa muimpeachere boya so that was happiness so ndawire karaka nini ndina ko kanture tukire ngari maguta tuthilunke tukira Meru iboega nonto bwa maromba okay tininka actually kwa rena heshimiwa bangi kinya ruterero maua na maili 3 nyabo bairitanĩrie na mbeche cio kidogo baukuma kinyabo bokone maua kwita makiri kwina ma different places bakira Meru iboega na bakira Murungu iboega nonto bawikwa iromba fair enough kintu kimwe kiria bwethairwa bugitetera babuta MCAs ni ward fund na igintu kiria kimwe kia biria biatumire kinya bweberia Kawira Mwangaza na kinya buchoka nyuma ya rutha bouga bukathithia itimas budget area ya kugaira umurandi kigina kenda tubutiga guturiria Kawira maru ibo kuona ataka ward fund na ndikethirwa ikizania na utongeria bobo bwa mutumantu I think nam Maureen your expectations ibo kuona mutuma kethirwa gichimit one is that
aishimiwa MCs batauga mantu ya World Fund nontu kakindi benda ibiu biao igita riu rionthe itithirite reo iteo uti mweshimiwa ararampara okay uti mweshimiwa mwana we aingo cukuru so tutenda kagina karaka wito World Fund ka create nontu bwa chubia MCs twenda kenda kinya mtu wito MCA akithurwa na ari na manifesto ewe na ari na agenda na wite uni nkathithia barabara na wite uni nkabwa kirandaracha na wite uni nkabwa ambassador sawa sawa na wite uni nkabwa kira class KCD na wite uni ikundi biekuru nkageria kuona biranka etate nkabi empower na wite otinda mirandi ya rui amea pipes okay na wite otinda ikundi biekuru nkaba kinya water tanks ari ubanenkara nambi ari kuya gutuliria ngavana ura ikumaru ari kenda aona mbeche cia wita wa barabara what was happening ni ati katwitikanirie nuntu kuina around 3.54 something billion chotigara cha development mheshimiwa awito MCA kinyabo yetikanirie 20 million bari MCAs 49 I mean 45 mheshimiwa 45 uka multiply by 20 million urihuna ni around 900 million itu kinyenya 1 billion so governor no tiwa na actually now tiwa na almost nonto biu mheshimiwa ba UK is about 20% ya development budget ire gutiwa na governor governor no na utiwa na about 80% na atigi na 80% still na utiwa na gintu kingi kiwitwa conditional grant sawa sawa atigi na conditional grant bado na utiwa na other grant ire ite conditional sawa sawa na utiwa na mbeche cha donors sawa sawa so kuna into bibi ingi sana bila governor utiwa nambi so rira mheshimiwa MCA akuwa nenkero at least let's say 20 million aita bado muntu rakethira e control mbeche ira Maureen ti MCA no rutere ne rwambi lakini allocate uwe a ward development fund ward development fund ne kuanania natika miru yonka wasingishu banenka erwa 42 million ugeta au Nakuru county baringa wa 40 million ugeta Machakos banenka erwa about 20 million county zingi ku chuche 15 million depending na local arrangement yao miru igitara kiraitu ibanenkairwa about 20 million by na mare mbeche chiari chi kugito che kinya samoa betikani written 10 million miru kawira ariwa 0 so bibio toru yaire to kauria atiri ende wageria kuwa to kire World Fund ya nani ento bonde akawa yo wonke ende MCA ka tari ya wonka na so ibio manto ya mo confusion ni mwe kimuthemba tutelewa batu za MCA so governor mutuma na kumea safari netanite na batu ikinya kwa ikinya so nakumenya obviously mtu awetwa MCA na kunind kagina katengi no we akethira e control actually lakini allocate kenda mheshimiwa wethire ndi no ya wita ailia priorities we governor othe me akumea mathina yonthe ya county yonthe no mwanka withire wina antu baraba utetheria kumenya mathina ya Maureen so mutuma is a very sober minded person they sure na kumenya ngwe ya ukuria Meru na wikia Meru na mbere no ikirwa ke speech we na uwire mantu ya consultations which the former governor atiraiche mantu wa consultations araiche we no alpha and omega no kiambiriria na no muthire ro Meru county araiche we atemea kuthira aina mind ya mtu unge kurita ngwe Meru therefore au ni failure we yetirate ya umire nonto every member of this community up to including we Maureen wetu thomaira news no play a great role wa Meru yao yetu na umikia na mbere so therefore role yora wa play mutumare arae governor ateme underscore ate ona we akawe kamuntu kidogo sana nonto we governor utiona biomwira kithirikari ikuo muntu boda boda aina stick na aina say ekuru baraba kwendia thokone na ara baraba kurima baraba kurita biashara mwanya bia chenduka na nambi bena say ibo nonto wikiru auga
ki manifesto ewe o ki speech ewe rather not a manifesto but speech ewe focus ewe na reri Iki number ekuru. 1 akatenga nyake na fulani Kia kite ekuru. kirembi kiri ekuru twetagi speech ewe Arikitarukisha rukisha nini akarita anto from abo kari abarukisha ki the next level so watega mathugani yo ya incorporate including kinya entertainment industry artists nambi because Meru ne tutui inde so aki incorporate tugethira ni artist tika mutumare artist okay aki incorporate tugethira ne kurukire anjende we tika kinde emwe kuru ndira kwaya na directive kwa mfano ekuwa rangers barabare bariti na rabonda ekuma igembe north be na migembe central be yetiganian boda nao twankene na Isiolo tuye mwankaburi boda u patrol u ngarira chiare yele in fact ko kaombekana kibati kuongelwa nyengi watuika ni ibakumba kupaturubwega tika kakinde akethira no kurithia nara but akenda input ya antubara by na ndrithia rutere ru bamwire munene mathina yetu yana ya that is the kind of consultations ira tukwenda Meru we ayaka Meru na kigina kira gitigere MCAs na boka ward fund ka nonto is about 20%. Is about 15 to 20%. Na boki nyabo iba waka matura. Nonto ibo bakumenya mathina ibarabara ere ku nturana. Ina barabara igituki kabisa ite kumba wete ironye bikibiki. Kana ye ninyane ekwendenja kinya wananchi betete na maguru. Indaracheri ku samwea eku connect kinya ward na ward yawe need priority kinya MCAs baile batirimana akera nende we ndaracha ino ndo yetu linki tuwe Mbeo na Nyaki West kwa mfano na ndaracha ende antubetu kenda tomba kurutanira biashara tu uwe mekire kinya $500,000 na ni rutere ro mekire $500,000 ndaracha yete ate yakwe so at the end of the day governor na MCA imeru moba wetate bawaka so I don't see ina gavana nyaba batu kwithia bakiru ya MCA na bira ningi bakuruira imwana nchi omwo bakuritirambi so mutuma ntwethingete te muntu egitari unkarite no nonto na have known him no kumeandroe tuturuite no ende meaka ilende tuikarano tukitheta mantu amiru kimutheta mwankenya wewe ngo ethro akinyirwa bunene exactly ethro akiagirwa nthoni so nakumenya he knows na te muntu okuithira ka kwa reminded that MCAs bena a role to play kawira atretika that MCAs bena role to play araichiwe wenka nyoka ethro agitethera Meru noe agiwa ikana Kameru so lakini ende me kana kaka Meru itika we wenka ikatwinde kana kaka Meru kena MP kana kaka Meru kena women representative kana kaka Meru kena senator kana kaka Meru kena MCAs you know kena nya stakeholders baba inge kena clergy people antoba kanisa atongeria kena business community so kana Kameru tika governor ke kana Kameru ika sector kivumba kinya mwana actually kinya Maureen either aro community no withire muntu fulani no engi no mwana kaitheo mwana but at the end of the day traditions chietu na culture yetu ya Meru mwana inya keithirwa barabara neni mutiari muntu ungi muturi ara akithitha kemegia muturi ura moya discipline nonto mwana uno no community aya kudos to this vibrant man from Mbeo ward hongera mwesh job well done from 2027 uta replace mwenye alienda kunyonya because you have represented Mbeo people with your nomination to the county assembly. Actually we need to utilize this energy in Mbeo ward. Kire kiatho gia ntuku ya narwa asante huyu etagwa Jeremy Mutuma Kiogora. Thank you Jeremy, asante my brother. MCAs baba inge ni bachumirie nikenda beja gukujira na gintu kimwe kiria twithiritwe tugetera bonene nikethira Mutuma twithinkia gavana akethirwa akibureta bwinthi amwe makiu bare atuge baragwataga kawira mbaru kwe bapejire well akombara kogwatithane Maureen kankwire honestly speaking Mutuma oyo gunda kwira te muntu wika kintu kitawa grudges kana wika umbubo untuire
kana kuwa you ni bonke kana that language the meaning yake teacher ya mtu awitwa MCA. MCA okenja ena re wita wonka na neire event inerwari na nonere nyanero kanya na kethania no to amonia matharau no to uimutongeria to kwa heshima imutongeria thuri ne antu na representative of the people. So antu baraba muthurire batare amitwe miu muthura bamwetate so administration na thirikari mutumanto ethingia ni umwagitio sana ari MCA aku representant bakenja MCA wa municipality ward awetwa Caleb Mutethi Kibuko kinya we neire na kinya we uti muntu amuri kana mwira we watonya kiathone kino ntu no etere wonka no we have no problem with them tutina thina buru nabo na kinya governor mutumanto ethingia atina thina kabisa na MCAs baraba etere saidira kinya baraba arakia mbaya kumusu kinya baraba muhuma trust you me nkoro mutuma nentheru na nibare na nabare kererete bonthe so ugeta we yuko kwa kethira representative wanto kuma rutere rungeru ontheru rari agaikuo kwa kuya kwaria issues ci antu bara bamuthurire nuntu kithirikari governor mutumanto ethingia etina mwana omongo kana wanda kithirikari governor mutumanto ethingia tushakubaliana kwamba uti mtu aka discriminatewa nuntu itha narari wonka kana atironka sawa sawa tuinthe imiru tuwaka nuntu tukeya kwambiriria nende ndwarie chia ku vilify na ku humiliate katwa karaya muntu ura twarita nuntu twamurita nuntu kwa vilify kwariria tongerie bwe kuria ubagania metho na mbi so tuterita nguye ubatu kankuria so colleagues ba kwa barabe side nerenge oyabura muntu ureta wa Oginga Odinga airire antu bara egitara kware na kanu na kandu afoldira yeta wa kandu abera tuvuke ni rutere rutume muitone tutonye side nekenda twaka Kenya so inkuria colleagues ba kwa barari baronka sisi hatuna shida na wao mheshimiwa governor atina thina nabo ibakile rutere ru kenda wananchi twaka Meru tuinde uti section kinyemwe Meru Maureen tukwenda etiwa yenyuma ki maendeleo tukwenda yethira bakirira bakiwa bate kuona kana bate wikwa presence ya thirikari no ntu antu bonthe Maureen uti antu bate kurio woti Meru county sawa sawa uti wenya muntu umwe kinya arothira no akonere ku including Buri wapi na kawira umite bonthe up to including Tumburi mheshimiwa governor Omeru ntu ethingia akarita ngwino uti section kinye Meru kinyemwe yatiwa itina maendeleo nontu either nontu bwa antu barabara onka kana barabara tironka kana for whatever reason but focus governor mutumanto ethingia na kinya MCAs baro ya andoi na kinya ba ubange ibe embrace the new administration kenda tomba wiki Meru mbere ya daima anto ya andwa atutaki vita sisi tutina andwa na anybody tuka administration ya mutumanto ethingia ika heshimiwa bombe nafasi ya nini ika business community nonto Meru like I have told you na buranka era Meru tuinde mu Meru nara kuontheari urwethire imuntura athilunka kianka logoro na waka Meru in a big way urethire muntura wa Kiampempe na waka Meru in a big way nontu koi muntu atirona nafasi ya kure lunch ruari na kulukirara enderwa mpempera akuoga njoka akinyamuchie kwa wethira aruwirindi aruwiri bia kuria kagita kuruga so muntu kwi role ago play Meru county muntu ra wa karangi no kwithire oni ngire araka na mbinya ntirona kanya gotonga murachi mpaka ira tumbi so ndakulukira ara muntu ra mbakira ira turangi oni nwe no Meru muntu itate bugwaka tuwaka so nafasi uya andwa kana kuona nto yaka ba utebio ba kumenya nonto either muntu nira twa wa karangi muntu ra kuita bura boda tanto bonthe batharimi Maureen kwethira bena ngari so muntu ra kuringa biashara boda raome muntu ra muhimu sana kiri economy yambi yeto Meru so kinya muntu ra na bahati kwethira akiona wa stakeholder wa economy ya Meru na Meru community so administration ne mutuma like I have told you
antu bonde bena stick itukire twinthe no kuona rumbo rwa amuka kumekucha kamata jembe na panga twende kazi. So unio spirit yende ya administration yetu ni odhai kila mtu itukire mapema tujitume kazi twake Meru yetu no tugiaka Meru no wichiaka mubuko yoku no waka family yaku no waka clan yaku no waka community. Kiriro aria rwa Governor Mutumanto Ethinkia nethirwe akirita watho kiri kiambia theru na mwira magamba jambo ndia wandikani Meru amona kinya jangi jareza kuinyiria riti ngugiba Meru ne jethirwe jakieberwa kuoti no kuona taka untu bobo kombika Maureen menya nkwira ringi ya uni menya mitwe tu ni ariri utonya ndrene ende kategori set nuona mitwe tu yari nukona bora mau ya bora speaker wire na kuende MCA ziba ume muitone bachokere ndi witate kategori set mitwe nontu ni ari kwa mwanendi indwa wita nambere nontu muntura akethira na kurita ngwibo ya bura kwa batiri kutikithira kuna nafasi ya ndo Maureen so iramenya ira munene arithirie itawa executive order okay ira no yukare executive order mbere buruku ke speech ye munene na wize no umwe wa baraba muinyeragia no mo baraba muinyeragia manto jagaruka menya ki uthi yake alukana Maureen na ibuntumbira kinya baraba yake uongozi itwaya na heshima nonto mambo badilika na baua ikibadilika haichukui muda manto ya chinchi ya teo ya gitare nene nende meandro mbonya ini baina au waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima tu na ndaika izire nande burankuga ni atiri Maureen executive order ni atiri kiambia thiru atina choice atina option uno the new sheriff in town aritwa Governor Mutumanto Ethinkia na order actually one order executive order number 1 you carry rangers bete ate bachokwe nonto there was no reason whatsoever Maureen ekurita rangers bara na kaba balinda borders chetu na arethi betu number 2 executive order number 2 utebwo kumbekia one arm of the government kana one department ya thirikari ni wikia another department ya thirikari kotini na nende kwa tuika department ya thirikari na budget yeyo so yetumira part of the budget kuindefend na department yengi no ya thirikari no yutumira budget yengi no era ya assign to kirio no wikia this other kotini so batwe imawakili tukuambecha tukiru ya amongst ourselves so menya Meru County Public Service Board ipatie Meru County Government executive nao baiketie Meru Public Service Board nini in department ya thirika Meru County Government migambo muthia so executive order ne obera atiri setu matai outside court kenda batu tuthira tukiritango turi urumwe nontu Meru County Public Service Board eritira mu Meru ngui executive eritira mu Meru mbi ngui so uteni ndie kuthira baba ile bagita ate bakiruya so I am hoping by tomorrow evening issues which they kwa settled na court baba etete ku case kotini nontu county secretary kiambia there is one of the litigant baba areke that matter ba withdraw that case Meru yete nambere boega so oni kambuge thank you very much ne Meru nontu bo maromba ututethia maromba na ututethia na support nene sana especially as county assembly of Meru na kinya kurombera the new governor of Meru Mutumanto Ethinkia so bomo nafasi number 1 number 2 bomo tethia na maromba number 3 to enkaka ritangui everybody Maureen including you to ina stake na nafasi ya waka Meru tuinde turi amwe kenda Meru ra tu waka ithira Meru all of us will be proud of thank you very much bwega sana mheshimiwa ikuona kanya imbije nogi mono kuringana na ndwimbo nambi uria gwatinda ntukuya narwo ikuona kanya na kweza na gututhujira mantu janganona sairija thatu asante Maureen and thank you very much God bless mutegeri twethe tukichemania kirente twirithi ngatirite cha 3:30 mbita Maureen kinya